Adogo Smile. Smile. Yego boss. Tuna telefoni sasa ngaho ku meza. Bitabye boss. Nagumvisha ko mubwiye. Oya. Izo telefoni sasa ku meza. Reka nze nyiza. Chama niko shagara ngo wambaye ngo tukofasha na envelope kugiye. Nsurubona ngiye. Kandi muzira bimereye neza ubusa ko banibwirije nkajya guha ikibazo kiri. Ntabwo mfite telefone yanjye ku meza mukanya. Jehunumye telefone. Ntabwo ngiye ariko ngibyuka kakana. Nzakwirukana. Ihute cyo kuzana telefone ze nyine. What? Kinzana telefone yanjye ku meza. Boss gare kanyiza. Ihute. Kamukore kabisa n'akazi. Ajya sambwe gutera ipasi n'itera rwose mukabimbwiye n'ukubikora nk'uwikorera. Pasi era. Yes way. Ariko Smile uguri mubiki. Nyine ndi kwitera. Inyise kandi. Aha, ariko boss nawe. Oyambara itatera ipasi. What? Telefone se bayitera ipasi. Nyine se telefone wakabimenye bayitera ipasi. Ubundi batera ipasi ishati, ipantaro isenge ndetse n'ibindi. Mukanya ngo telefone. Telefone. Nase ubundi iri he? Nawo mbiye kiri ku meza. Okay, ubwo reka nze nyiza. Kandi shamaze kubyimba nzakwirukana wowe. Cuge neza. Najyawe boss nagiye. Boss nabo baragora warambwira ishati akaba ari isenge. Ipantaro ariko ntacyo reka ntacyo mbikoze. Nashaka cyambara kitateye neza. Ipantaro ko nakitondera. Alo, Simayi uri hehe mwana? Cyo gusura wa muniga? Muzijye gusura wa muvandimwe. Aka n'ubundi nta kintu nari mbona akora ndaje. Aka kanya amatsi yari sama cyane ndaje. Ndaje. Sha banguka. Ujya mu munota umwe wapi banguka. Umunota umwe ndabakugeza Wangera se. Jesus is Lord. Aragendesheje kwe. Banguka. Salamu boss. Salamu. Tugusaba wa mutipe. Wa mutipe se. Aka twigendera undi nari mu rugo nice ntacyo dukunda. Ese boss nawe uhari? Boss. Isi sasa yaba yabyutse aracyarya. Ese ntabwo babibara? Aka reka batwibara twigendera. Tugende bafunze. Jesus is Lord. Mana. Ibihumbi 10 koko. What? Senza mwikiri pana. Smile. Boss. Allo. Uri esha. Ariko se wowe nanga imirimo yose navuye aho ngaho yose nayikoze nayira. What? Shizemo umusenza aramuke. Kuma uraza nkwirukana sha. Jesus is Lord. Uri boss wawe? Aka reka uyu nguyu ni bro wanjye. Simayi. Nkubwire. Ugenda gatenda. Simayi bimeze bite? Ni sawa man. Uza makuru yawe.
Amakuru ni meza. Musemani uriya mugabo aragenda akagukwamisha muri kiriya kizu ukagenda ugaheramo kweri man. Oya. Urebye se ubujyangara nahaherutse se. What? Azigaye bahise ka. Kamaze nko adahari. Hano garwasabize twataranye. Yagiye hese. Kanja numva ngo agiyo mwafa meza. None se man. Rero nagira ngo umenye amafaranga twishyire wa mujama. Amafaranga. Ngiye ngurimo amafaranga. Amafaranga shobora naguhereje 5,000 utujye kuguramo capati yari ruguru wayigeze ungaruye. What? Ngemerukana nawe. Jesus is Lord. Ugiye kakwijijisha. Aya nagaru kwijijisha. Wowe nge turaherukana. Nge nawe ntago umusibejo twari turi kumwaguhereza 5,000. Amafaranga. Mane izana amafaranga wizana ibintu byo kwijijisha. Kanakubeshye igihe mirukira amafaranga. Hacemo igihe cyo. Mana ahubwo nanuza yari yambwiye kaba ngo uzibuke umushyira wa mupira wari wamutiye. Jewe nusubara kubeshyira. Kaba yarambwiye ngo umupira ngo umuhereze. Ngo maranye n'iminsi irenga ingahe ngo umuhereze. Nawe niduherukanye wimbeshya. Wagiye kutwo tuntu utangiye kuza rutuntu tutiriganya man. Akose kubizingiye ibyo bintu. Ariko utwo tuntu nago tuba ari fresh man. Jumenya rwose ko ibyo bintu biba atari sawa mu bantu. What? Ari wowe wenyine mufite jambo muzima bwiteka amahanga yose twakunyuze. Wasimaye tugende tujye